Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga babayami, mga alai panaguntaman, pepenalamatan tanus wallah sisagiang kaiya kapki sampai tanusang kaiya mga gawi kiapitan tanu nan mapipia ginawa tanu mini sampai tanuk mana sisagiang kaiya gawi sakat tanu na mapipia ginawa tanu. Ginani sabab kapag penalamat tanuk wallah ka mala agiyang kutwali mo iyar kat tanuk. Ipkirbi ang panagiyang kaya mga umur tanu. Kapag umanan yan sa mga umur tanu na si tanop kusar si sagyang kaya lagi da iya mga galbak. Kusar tanu ko mga ikasusuat wallah pagkapad ko mga amal tanu mga pipiya kesabapan sa kakita liadu ko mga amal tanong ko kapakataling matanong si salungan na mori. Sama na yan na mag-antanod sumakam si sagyang kaya Dhul-Hijjah padanan si ko mga gawi mga alaon ni arga agyang kutwa mga balas o mga amal di itano pagamalan si sagyang kaya dunia ko kiba betug tanu pun si sagyang kaiya aya makna niya na dunia. Yang ana nagawi na padanan ko piya kalbi wallah si ko mga gawi si ko mga kadundo isa miya panutul na so 10 gawi so kagagawi na aya makalalbiron na so 10 kagagawi si ko urian Ramadan si ko muri ko Ramadan. Si mambuko kadundo na aya makalalbiron na giyang kaya sa pulugaw iya paganay sang kaya kasak magyang kaya Dhul-Hijjah. Giyanan sama na yan na ika-20 Agusyaw si sagyang kaya ulan-ulan Dhul-Qa'dah kapakaya imantu ika puniyatairan ko kapagiliran ko kasak mo Dhul-Hijjah na upama ka kaniyataan na kaya ay makna niyan na mapita na sumakam so Dhul-Hijjah. Sip man ako makapantag si kukang bukatan na ay matatag sa kalendar na si ko July 20 umiyog swallah na ron kipantag so Eidul Adha bukas sa ariray at tigtano. Kaya maalim penuto ay sabab na kaya puniyataan nilang panagiyang kaya kasya kamang kaya Dhul-Hijjah na kaniyataan na gyutoy kaketenduatan si ko kambukatan sa bukas sa arirea. Ikadua na si ko 19 umiyog swallah na gyuto so Yawm Arafah July 19 ikasyaw si Dhul-Hijjah. Kapag kaya na maalimbuya, kaya punayon tano so kapniyata o mga pagaritano si sagyang kana na mga ingidarab si ko kasya kamagyang kaya Dhul-Hijjah. Yang na Yawm Arafah na ginan so kapag ko po di imnanay haji si sa Arafah padanan si ko mga laibala sagyang kutwa kapamuha sa iron. Aya katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na pengening kuat tigin ku Allah udi na pagarap na kana tigin ku Allah so kapusa si sagyang kanan ikasyaw si ko Dhul-Hijjah ginan so Yawm Arafah na aya balas yan na pelalas nun agyang kutwa dusa si ko saragun amepos agso saragun akapapantagan ginan adi saragun akapapantagan agso saragun kuya makna niyan na pagkataling uma. Giyanan ayama na niyan na kapag
penalamat tanuk wallah nagupupeng nin tanong si wallahu ta'ala isampay tanong niyan si sagiang kanan agawi aya maana niyan na mga laibala sagiang kutwa mga amalun na giyang kutuba kabasa ko kumiyang una mga seminar tanong giyang kaya kapamuasa na kanabasi buku ulan-ulan Ramadan kamadakal so mga gawi mga alauni balas so kapamuasa na giyutwi sabab mu'min aarap niya naging kutuwa kapakapentaw niya na si kusurga na aya patutra kaniyan na masyap yan naging kutuwa mga subuan wallah malagid yung mga paliwat agugiyang kutuwa matag mga sunnah aya sabab na kagya anyan maparuli agiyang kutuwa singanin niyan si kukapakatugalin niyan udi nakapakauman niyan si isa alungan amori Giyang kaya pakataling umarakatan mga gawi ginan so tigitan wa Idul Adha ayama na niyan na gawi yanan kapanumbali gawi yanan kakurban na tigitan gawi yanan nakakurban giyang kanan kini sugun wallah si sagiyang kanan akakurban na aya sabaputo na giyanan na ipupuguyagitanuanan si iko sunnah udi na ukit o Nabiullah Ibrahim alaihi salam si sagiang kutwa kia kurbanian kanaba aya bu kia kanaba aya matag api kurbanian kanaba matag pi kurbanian na kambing aya mismo ini sanggerian ko kia kurbanian na aya pi kurbanian na swata ya na Ismail alaihi salam so Ibrahim na pedanan sa aya amini beturun na abul anbiya aya makna niyan na ama o mga nabi aya sabab na sa kaniyan na ron miya kapuon so kada kalan si mga nabi si sagiang kutwa orian o kini tunay niya na ko kasumbali aniya na si ku Ismail alaihi salam na piya katundu-tundugun wallah so aya makna niyan na mga muryataw na giyutoy sabab madakal amya kapuon ko mga muryataw niyan ang mga nabi padun so Ishaq aya makna niyan na pada kumbuatan o Ibrahim alaihi salam inimbuata sa kaniyan si kuurian o Ismail alaihi salam so Ibrahim alaihi salam na pada punay pembeturun na sa kaniyan na Khalilullah aya makna niyan na bulayo ka wallah pada nan ipenggerar si ku Ibrahim alaihi salam si sagiang kaya di itano kikuatan ko mga simbatan ko wallah na pada pekerawatan run so Ibrahim alaihi salam kagi so Ibrahim alaihi salam na sa kaniyan na kambus kaniyan pegintaw ku dunia das kaniyan maka ayam na niyan na maka simba sa barahala nago sa kaniyan na miya kanalian sukad na niyan na si sagiang kutwa masa niyan kanabaad na miya mga daurun ayam na niyan na panaguntaman niyan akya kanalan niyan si kukad na niyan giyang kutwa masa na mele niyan suwalungan mele niyan suulan kagi ayad na kapkili niyan sa giyang kutwa mga pagitaw sang kutwa masa niyan na madididigisiran kagi ayam na niyan na pasimbasiran sa mga barahila pasimbasiran sa piyagitaw-taw na ayad na kagagidaan niyan na tigin na giyang kaya mga tao na madididigisiran si sa giyang kaya pasimbaan niyan Nagyutoy sabab ini ilahamun wallah akakanalan niyan si ikukad na niyan. Antawa aswaya maana niyan nakad na niyan. Si sagiang kutwa masa so Ibrahim alaihi salam na daabon peratiya si iko pagtaw niyan. Dabar kaniyan ayam maana niyan na peratiya si sagiang kutwa panulo niyan. Na si sagiang kutwa masa nakagigiyang kutwa pagtaw niyan. Na diran peratian so Ibrahim alaihi salam na ikadua na miya pamikiriran kapringa sa airan uko Ibrahim alaihi salam na miya lagwi si Ibrahim miya lagwi sa kaniyan na pitiro iyan inni dhahibun ila rabbi sayahdin mata na tigin na sakan na sunga ko at tigin ko kadnanakan ka matatang kadat tigin na pengguna na una ko niyan turu una ko niyan gitu so kaya palagwi u Ibrahim alaihi salam si sagiang kutwa mga pagtaw niyan sabab si sagiang kutwa ay maana niya nakapringa sa iranong nagiyang kutwa di lang nakapurateya. Nagiyang kutwa kaya palagwi o Ibrahim alaihi salam na ayam niya pamangnin niya na pupamangnin niyan si iku kadna niya na tigi na
Rabbi habli minas salihin. Kadna nakanatigin manai, nariski iya kung katigin sa murya tao, apa di kung mga bilang tao. Kadna nakanatigin manai, nabagi akong ka, saya maknanian na murya tao, bilang tao, inutumya pamang ni Ibrahim alaihi salam kapara adna makababidir kanian sisagiang kutwa di inian kan dakwah. Nagugiang kutwa kababalo inian anabi sabab kuda perati yaun sisagiang kutwa pagitaw niyan. Na nagiang kutwa masa na nakagi pupamangan inian si iko kadna niyan kariskirun Allah saya makna niyan na murya tao apa kaugupon na sisagiang kutwa kapupuguyagan niya na si simba si wallahu ta'ala na tiyari mautu wallah na aya Peter wallahu ta'ala na tigina fabasyarnahu bi gulamin halim pianu tula mikiran agiyang kaya aya makna niyan na katir wallah at tigina pianu tula mirun atig wallah sumapi atutul fabasyarnahu pianu tula mirun at tigin mana iya ipakapi aginawan niyan Suaya makna niya nakambagya mirun sa murya tao uli na wata aya makna niya na matigir. Agito su Ismail alaihi salam. Na kagi amanuguto o Ibrahim alaihi salam na miya mamasa sa kaniyan. Nagudi makapangin benar. Aya di niya nakapakapangin benar namin itulod din suwidi diyan. Nagwaya makna niya na miya mangitulod din suwidi diyan andaro dupa. Na kagi may tulunid na giyang kotwa ito dila na tigin na imposible. Ano man ay kapambuat giyang kaya darudupakan. Nakaya Allah na daabar kanyan imposible. Nakaya bagan sa kanyan wallah sa murya tao. Ini bagay niya nun so ay maana niya na antunin iba na Ismail. Agiyo to sukyarim dito karuman niya na suhajar. Sama no tumambuna aya karumaw Ibrahim alaihi salam na suhajar aguso Sarah. Na so Sarah nada sa kanyan nun buwata. Na pia karumanian suhajar isa miya panutul na suhajar na Bisaya. Isa miya panutul na Bisaya suhajar. Bisaya Iran. Na kaya mapangarumanian suhajar. Na kaya ay maana niyan na marimbit suhajar. Na maluki at taguan sa siib. Suwaya maana niyan na Sarah. Sa kaya kataguan sa kanya sa siib. Ay maana niyan na malu pama kiadnan saratum si sagyang kotwa. Isa akarmo Ibrahim alaihi salam na ini wallah si ku Ibrahim alaihi salam aya maana niyan na kitugalin niyan kaawatan niyan kuwata yan Ismail alaihi salam aguswaya maana niyan na antu na iba na darudupa yan na suhajar gitu suwaya maana niyan na kinimbuwataan si kuwaya maana niyan na Ismail alaihi salam kagi tumugalin su Ibrahim alaihi salam idulugyan suhajar ay maana niya na ilalakaw niyan na kaya makamasilan sa giyang kutwa pangumaan. Ay maana niyan na kalasan. Kalasan na kadid na bon mga walay. Da abawn ig. Ay kumaro na mga nangkan. Para narana pa kumaro. Na kaya makamasilan si sa giyang kutwa. Ay maana niyan na antunin iba na pangumaan na ini betan yero, ini baga kiyaro so hajar aguswata yana su Ismail alaihi salam. Da kaya ibaga kiyaro so wata yana so ay mana niya na Ismail aguso karumanian darudupa yana su hajar kagi aganatan yero ay bupena awidiran na miya ka itu ay adi pakapira ay paginumirano na miya langan nakagi ang ganatan ay mana niya na Ibrahim so hajar aguso ay mana niya na Ismail na kagi tumalikod sa kanyan na miya kagiraw suhajar at tigin na anda kasu. Eno kaming ka at tigin mana ingganati. Na di makapturo so Ibrahim alaihi salam ay sabab adi niyan kapakapturo na ay maana niyan na antunin iba na masakit sa ginawa niyan agiyang kutwa kang ganati niyan si sagiyang kutwa ay maana niyan na murya taw niyan agusi darudupa yan. Ikaawan niyan ay sabab na keganatan yang siran na agiyang kutwa ka keganatan yang kiran na ay maana niyan na daabayran luto daabayran kekan daabayran siringan nagudapan ay maana niyan na mipagpadairan si sagyang kutwa darpa amakaliw-liw si iku antunin iba na mga pangangayaman uli na mga nangkan ang mga paranaranap
Nasi sagi yang kutwa ka penggenatan yan saudara dupa yan agusu Ismail wata yan. Asi sagi yang kutwa masana tantun yan apa kebubayaan su Ismail. Tantun yan apa kebubayaan su Ismail. Ayat sebab namiati sekalian apa pegintau ku dunia nadas sekalian makailai samuriat tahun yan. Narinis kian sekalian wallah lani managian kaya mga tepang wallahu ta'ala siku Ibrahim alaihi salam. Nah, si sagi yang kutwa kap kebubayaan yan atan tu siku Ismail na ini sugun wallah agi yang kutwa kawatan yan siku ayaw makna yan na muriat tahun yan. Nagugiang kutwa pamilyan yan. Kawitan yan nung sisagiang kutwa darpa ada bayaran nung siringan. Nakagia ayaw makna yan na ganatan yan siran. Uman lumakad na makagiraw so hajar at tigi na anda kasung. Eno kaming kasayang ganati. Ada babi saya pede. Nadi makaptiro so Ibrahim. Kadin yan katawan wanto na ayaw makna yan na indawan yan. Di niya nakatawan wanto na yan to na iniba na indawan yan si sagiang kutwa kangge natin yan kiran. Na nakaya makna yan na mudas sa kanyan kaya penggenatan yan din so ay makna yan na Ismail aguso Hajar na miya kagiraw so Hajar at tigi naman na barakay niya tigi na suguan wallah barakat tigin suguan wallah agi ang kaya kangge natin kar kami na miya kagiraw so Ibrahim alaihi salam at tigin suguan ra kanaya at tigin wallah ang gunatanakan sa kano o di na ayam makna niya na imbuga kakan sa kano si sagiang kayadar pa na miya kagiraw so Hajar at tigin na sa mauto nakagiya suguan ka tigin wallah kang gunating kar kami na lalakaw kad na tigin man ka insyaallah na swallahu ta'ala na di kami niyan ipendiray nun si sagiang kayadar pa ilani man agiang kutwa kapupungunutan si ikwallahu ta'ala nakagiya lumalakaw so Ibrahim na ayam makna niyan na miya kasakit-sakit sa ginawa agiang kutwa anto na iba na kapenggenatin yan si sagiang kutwa pamilya niyan nakagiya mamakapira na miya langan suaya makna niyan na pagino maniran pagino manu Hajar agusu Ismail na dapat na akesusunian si ku Hajar kami langan sugatas yan na miya kapamangilay sa ukit su Hajar sagi ayam makna niyan na ando manai ikapakaino magiang kutwa watayan na mindalakaw sa kaniyan, milubas sa kaniyan sa igda ketunian. Miya kapamanik sa kaniyan si sa Safa, Palaw Asafa, na yung makna niyan nakaya makapanik sa kaniyan sa Palaw Asafa, na miyang ililay sa kaniyan dami ang manianunay. Adnap kunigyan ayam makna niyan na rumaragiri sa si sagiang kutwa, kabubaan niyan. Nakaya tumupadun, nadaban niyan nun miyang maig. Na lumiyalakaw sa kaniyan paman, miya kapamanik sa kaniyan paman si Samarwa, Palaw Marwa, makambubalaan na adua palaw ang mga ito. Na kagip man ayam makna niyan na makapamanikon, adi mana nalaw sa tao, asilingan nilan, da kunugyan na pakasumbag, ayam makna niyan na, tumipadipman. Nagyutod ni miyaswa yan, diskaniyan magaluyan si sagiang kutwa darpa, taman sa kagya maka, o masagiang kutwa o kagiang kutwa paglitan udua palaw, na ayam makna niyan na tuminindig sa kanyan, adis kanyan may mikiran, na may ilay niyan so ay makna niyan na inutudi uman makapun so Hajar isagiang kutwa mbula palaw na dis kanyan makapagayases lumalakaw ay kapagayases na makna niyan na kanabop man pula lagwi na kanabop man malumbot giti kapagayases na aya din yan kapagayases na ipkelkian suwata yan na su Ismail kagaganatan niyan na ububud kanap ay makna niyan na maranaranap na kaya mati niyan iplubasay na tuminindig sagiang kutwa pantagu Ismail na mito kaw niyan na ayam makna niyan na si sagiang kutwa desigan o Ismail sagiang kutwa kay iga yan na ad na mimbuton ay udi na bulan agito sa pembutuan sa Ma'uz Zamzam ayam makna niyan na ig Zamzam apiakam berakat wallah ayam makna niyan na taman iman to na sisen din agiang kanan ig Zamzam agian na isa miya panutul agiang kanan ig Zamzam na ayam makna niyan na barakatanan. Udi na adnap kebulungan niyan ang mga panyakit. Agyang kanan ayam makna niyan na ig Zamzam. Na kagya membuat agyang kutwa ig napia kayo numyan no agyang kutwa watayan.
na miada agiang kutwa kapapakaguro kagiang kutwa wata yan sabab sa agiang kutwa kapakagedam yan songos na kagi mama kapirasinan ro na ad namambu miya kauma mga sumasagad mga padugang ibarat na kagi makaumasiran na piyang niran si Hajar makambelay siran udi na makabaling siran sa agiang kutwa siringan niran kagi suman mga tao na ayad ilan pelubaan na giyang kutwa adn igun giyang kutwa darpa adna igun namin yung suwaya makna ni na Hajar na ginan ikiabaluy agyang kanan adarpa aya makna niyan na mimbeluy ay na nasisagyang kutwa kapakala o Ismail alayhi salam na miya kapagugupasiran aguso Ibrahim sisagyang kanan akyang belaya si sa Kaaba sagyang kanan akyang belaya sa Kaaba na miya kapagugupasiran aguso Ibrahim alayhi salam na nakagya papakala din su Ismail lain man nakasisagyang kutwa kay tuyan na pagkabibayaan niya na tanto so Ismail pagkabibaya so Ibrahim alayhi salam sagyang kutwa kailan niya na kumuriya taon niya na asu Ismail nakagya papakalan na pagkatabuan naman aswaya mana niya na Ismail na di niya na may pagunuta si Sarakawan na piyakitigin pun wallahu ta'ala apitir wallah at tigin na hey Ibrahim na kurban ka lain man ito ini sugun wallah agyang kutwa ka kurban. Gitu ipitir wallahu ta'ala tingin mana iya. Falamma agyang kutwa ka tiru wallahu ta'ala kagya tingin mana iya wallah ayam mana niyan na mipagpedaian kagya mipagpedaian udi na di niyan mipagunuta suwaya mana niyan na Ismail alayhi salam na pitirun wallahu ta'ala at tingin na kurban ka. Pitruun Allah Ta'ala kurban ka. Sagyang kutwa ka turu Allah Ta'ala tigina falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Gitu pitru Allah Ta'ala ayam makna niya napiya kitigin pun wallah agyang kutwa ayam makna niya nakapkurban niyan. Nakagya kana ba ayap kurban niya nabamatag kambing kaya pakip kurbanun wallahu ta'ala na swata iyan asu Ismail alayhi salam. Na pitirun wallah. Na kaya ayama na niyan na katukawan to Ibrahim asugun to wallah. Na pitiru iyan si ikwata iyan na tantua masakit sa ginawa niyan. Kaya di sila ni makapagunuta sa lakawan. Na tigin mana iwi Ibrahim at tigin na ya bunay. Kaya tigin ikaritangko at tigin mana inni arafil manami anni adbahuk. Mata na tigin na sak na tigin na pitit tagin pakan. Melek na tigin ako tagin penak na tigin mana iya mataan asakan na sumbaliin kuska. Lain ni mano to. Masakitan na natapang. Agi ang kanan ayat mismo ay ni siguro ka nagi ang kutwa ka sumbali ang kakwata ka darwar-waro na wata ka. Sasaka tawawata ka. Butong awata. Na ini sugun wallah ka sumbali aniyan. Namiyang ungunutan si wallahu ta'ala sa ayam na niya nakasumbulian yan ang sisagyang kutwa wataian. Nakagitiro niya na kuwataian at tigin na imanto na sumbuliin kuska na miya kagiraw so Ismail alayhi salam at tigin na qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ay pitiro Ismail alayhi salam na tigin na hayat tigin amak kulay at tigin manay. Nanggulalan na kaso ini sugur ka at tigin manay. Kamata na sa kanatigin na keto na kung kadin apa di si kung mga sasabar. Ilani manutu agi ang kutwa kasabar. Misibar suama agi to su Ibrahim na misibar mamusuaya makna niya na Ismail alayhi salam. Si sagi ang pamilya tanong. So mga muriya tao tanong. Na sumamusuyo ay makna niya na Ismail na masabar. Nagumala igagaw sambulalok siyan. Pipi-pian yan sumbulalok siyan. Ay sabab na sudunsukian ganyan kiyama yan. Asumbul inyan. Namito papay sa kanyan. Mimbayi rantang si ikwallah. Nagumiyagi khlas. Nagwaya maanan yan na misubar. Daya pituro yang kiyama yan na tigin. Nagyang kanan asugun na katigin. Wallah naggulalan na ka. Dahil ni mano to. Agyang kutwa. Kaya pa na ayama na yan na. Kaya pa ngunutan nilan si ikwallah. Niya kasabar su Ibrahim. Kuwata yan na kebubayaan yan. Na misubar mamusu Ismail. Sagyang kutwa ayama na yan nakasumbuli aun. Si sagyang kutwa. Masanian. Na kaya ayama na niyan na sumbaliin o ayama na niyan na Ibrahim alayhi salam suwataian na piyakaw nutian
kaya pakaunot niya na sungsidan sa mina, kaya ay makna niyan na sumbuli niyan suwata yan, na miudas ki karuman yan. Tigian ko Hajar, pakaunot na ka na tigin nagyang kayawata, at tigin man ay natigin anda ka nusung, natigin na basta, ad na sungo nami, ad natigin na sungo nami. Nakaya lumalakaw silan, isa miya panutul na pagkasagi na so ay makna niyan na Hajar, kaya ayap kile niyan na inakumaito so Ismail na tantua mabububaya so Ibrahim. We nakagya kapakala o Ismail na ay makna niyan na malo pagkakari mga abuntan niyan. Isagyang ko takapilakaw niyan na ini siya uni karuman niyan na tigin na antong na tigin nagyang kanan na antong na iba na inong kanan pagkamanga na tigin na ikidiya kanon. Nakaya pa kaunot niyan suwata yan na tigin na inong kapakaunot tawata ini na tigin na sunga nami. Nakaya lumalakaw silan, amay po silan, na miya kaw mamamusuay ang makna niyan na Iblis. Apang ginawa tigin man na ko Hajar at tigin na inong ka tigin pa kaunot awata kaw to ko Ibrahim asumbuli niyan. Na tigin na antay tigin ni kisuwa suara ka ba na tigin mama asumbuli niyan suwata yan. Nagito ay makna niyan na anto na iba na diugaw niyan sa agyang kotwa anto na iba na so Iblis. Kagip man na makapira na tigin naman ta na tigin na tigin suwata ka na sumbuli na tigin ni Ibrahim. Inong karo at tigin man ay pakaunuta. Na aya Peter o Hajar na tigin na upama ka sumbuli niya na tigin suwata iyan aswaya makna niya na Ismail na sugwan na nanwalla. Nasad na tigin sa inikidiyan niya sisagi ang kanan amuriataw niyan. Iyang kanan na wata iyan. Na kaya waano Iblis swaya makna niya na antunin iba na Hajar ayap man na singwan niya na Ismail. Natigin ako Ismaila, ayam makna niyan na ay no ka tigin na papagunot at tigin, sisagyan ka na ama ka at tigin man na iya, sumbuliin ka niyan. Natigo Ismail kay ama iya natigin na, anto natigin na maagyan kaya iniyan tiroon, sumbuliin akong ka. Natigo Ibrahim, labudang kasan. Ayam makna niyan nagito so, tigitan waka pruntar tanong si isa, ayam makna niyan na, Jumarat si kundi mananay haji. Gitu ya makna niyan na di pananayanan si sagyang kutwa, ayam makna niyan na, masa. Nakagya makaw maso Ibrahim magusto Ismail si sa ayam ana niya namina namiya kagiro so Ibrahim at tigin na ikaritang ko at tigin wata ko lay at tigin man na namiya kaw mata saya kasumbuliin ko ska alayan yung mano to sumbuliin ko ska at tigin man na nakagya manuguto Ismail natigyan na iyang ka na nasugo na katigin wallah nang gulalan na ka. Insyaallah atigo Ismail na misibar ako saya makna niya nakasumbuli ang karak. Nakaya pakaiga Ibrahim, pakaiga niyan saya makna niya na Ismail. Anto na iba na sumbuli niyan. Di niyan kerawan milay sagyang kotwa kasumbuli niyan nun. Sabab na kaya ay makna niyan na keganatan niyan udi na makna niyan na baka pembelag sila na agyang kotwa muriataw niyan. Nakagya asumbuli no Ibrahim na tunga na masakit sa ginawa niyan. Ay betadi no nagyang kutwa kampilan na si saligyan. Amyatro Ismail alayhi salam at tigin na hayat tigin na amakulay. Nakagya tigin na sumbuli na kung katigin na ayapang ning kura katigin manay napakagarangang kaatigian so kampilan na katigin manay ka anak na tigin di kagdam so kasakit yan. Anak na tigin di kagdam so kasakit at tigin manay o kasumbuli ang karak. Sabi niya panutul na piyang ni Ismail alayhi salam kiyama yan. At tigin na ama kulay at tigin man na nakagi at tigin na sumbuli na kung ka. Naya tigin na panganing kura ka tigin man na masumbuli akong ka tigin na sukampila na ka. Naya maana niyan na sising na ka at tigin man na ka. Ububad na tigin may laya tigin ni ina. At tigin man na aad na yan nakatad man ako niyan. Lain man nagyang kutwa kala agagaw si ikong bulaloks. Ama kulay at tigin man na nakagyatigin na sumbuli na kung ka. Nayapang ning kura katigin na sampay na katigin na so salama ka na tigin na kiina. Waya maana niyan nakakagan na tikurkan. Nagwigi na tigin na adnap kila tigin na ina. Aya maana niyan na mga wata adi susugay na aya maana niyan na di niyan sira na tigin na pupigili akap ketad man ako niyan na tigin man na Ismail. Si sagyang kutwa kasumbuli ang wama yan. Na kagi asumbuli din Ibrahim suwata yan atan to mararata ginawa niyan
Miyagi ikhlas si ikwallah. Ayam maknanian na tantua di keda sa ginawa niyan. Masakit sa ginawa niyan agi ang kutwa kasumbalian niyan si sagi ang kutwa watayan ada dar warwarun. Buto nga watayan. Nakagi sumbaliin niyan na isa miya panutul na kagi pagan ya sumbaliin niyan na ayam maknanian na daw tangagi ang kutwa antuni ni bana kampilan niyan. Daw tangagi ang kutwa kampilan niyan. Na miya kagi raw si watayan asu Ismail at tigin na hey ama kulay na pagikhlas ka at tigin manay. Nakagi magikhlas ang buyuran tangan Ibrahim ko kasumbulian niya na kuwatayan na siyumbulian naging kutawatayan na din yan iilain na miya kagiraw so Allah ta'ala at tigin manay wa fadaynahu bidibhin azim na siyang girami at tigwallah agyang kutwa kasumbuliaon sa ayama na niya na kibas padanan sa klasya ayama na niya na kambing inisangger wallahu ta'ala kuwaya ma na niya na Ismail miya kagiraw so Allah ta'ala at tigin na wanadaynahu an ya Ibrahim miya tawagami sa kanya na tigman na wallah akay Ibrahim kad saddaqta ar-ru'ya sabna na tigman na wallahu ta'ala inito man nakatigin man isutagin ng panaka lani man ito sabna na tigman na wallah amin ito man nakasutagin ng panaka asi sagi ang kutwa masa namiya sagala mamutuaya makna niya na mga malaikat penggiro sa mga malaikat hey kad na namin nakautos so Ibrahim asabna ay makna niya na sumbali niyan sumurya taw niyan sumbali niyan suwatayan nagyutoy sabab asyang wallah siyang biin wallah sa ayam makna niya na kambing kibas agi ang kutwa kaya sumbali niya na kuwatayan ayam niya sumbali niyan na ayam makna niya na kibas nagyutoy Peter wallahu ta'ala ginan manaya tingman na wallah na bielu yamiana na tingin mana asubuan uri na ayam makna niyan na kewarisan raka tingin mana pemakatun duga pagitaw aginan suaya makna niyan na itanu ka kurban na siku lagi da iya mga mas yang kanan aka kurban na limur katan wallah ayam buat sungguh na katan wallah ko ka kurban na ayam makna niyan na kambing na gulimur katan wallah kaya sanggera wallah si sagiang kutwa Ismail siku Ismail ayam makna niya na kambing. Kau pamak ada sanggera wallah kambing na kepakaya ayat na mapkurban tanong na sa mga murya tautan. Lani mana na nagiang kanan alimur katan wallah nagyutui ini subuanan wallah si sagiang kaya pagtaw akapapantagan aya sabab na ipupunan na dum si sagiang kutwa galbak Ibrahim alaihi salam ipupuguyag si ko sunnaw Ibrahim alaihi salam si sagiang kutwa ayam makna niya na kinisugunun wallah ko kaya sumbalian niya na si ikwaya makna niya na watayan asu Ibrahim alaihi salam nagupan na lamat si ikwallah si ikwaya makna niya na kaya butawan niya rakatanong si iku mga pangangayaman ayam makna niya na pagkisda tanong mga pangangayaman apagperakatanong wallahu ta'ala nagiyanan ayam makna niya na kailangan agyang kutwa pagkawiyag tanong, agi ang kutwa sunnaw Ibrahim alaihi salam, agi na inuyaganan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kaya pagintaw niyan si sagiang kaya dunia, nagwaya ayama na niya na pinggulaulanan o Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agi ang kanan akakurban. Yang kaya akakurban, na dua saya suka tiru mga ulama, adna penggirawa suka kurban na sunnah, adna penggirawa suka kurban na ayama na niya na paliugat, uwed na aya mabagar si sagiang kanan adua atin dugun umang ulama na suaya makna niya nakakurban na giyanan na aya makna niya na sunna muakkada sira katanong na aya makna niya na giyanan kailangan sira katanong apapakasunggi tanong kung mga patemutamukan tanong sa aya makna niya na di tanong di mikurban si sagiang kaya di tanong kapagintaw sang kaya dunia suguanan wallah ayam makna niya na sunnah si sagiang kaya pagitaw. Sabab sagiang kutwa katirun wallahu ta'ala tigina fasalli di rabbika wanhar. Ayam makna niya na simbuyang ka. Atig mana wallah sa pantag siku kadnan ka. Wanhar nagupanumbuli ka. Aginan suaya makna niya nakapanumbuli sa kurban. Kapanumbuli sa kurban apala siku wallahu ta'ala. Pada penakatir wallahu ta'ala na tigin manay qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Teruang katigian ya Muhammad amata na tingin na susambayangakan nagususumbaliakan nagusukawiyawiyagan nagusukapapatayakan na pantag udi na makapantag si ikwallah akad na mga kad giyanan isugo na katanwag yang kaya ayam makna niya nakakurban
si iku aya makna niyan na urian o kapakabukatan sa aya makna niyan na bukas sa ariraya. Diyan ka iya tigtan wa Idul Adha. Apang nintak wallahu ta'ala ay sampai tanong wallah si sagyang kanan agawi. So kakurban na aya pakurbanan na pemili ka sagyang kaya talo. Paganeron na kambing, ikadua na sapi, ikatalo na unta. Na aya makalalabisan na suwaya makna niya na kambing. Na giyanan giyang kaya kakurban na adna mga sarataya. O di minggu lala na giyang kaya sarat ko kakurban na aya makna niyan na ditirimaan so kurban tano. Ditirimaan so aya makna na kurban tano. Sigo na tano panakaluya si sagyang kaya mga sarat ko kakurban na kailangan akasabutan tanuam bida so kurban aguswakika. Bida so kakurban aguswakapagakika. Giyang kaya kakurban nagi iso pesumbeliin ko uman buka sa ariraya. Aya makna niyan na kambing, udi na sapi, udi na unta. Ginan kakurban. Aya pembetuan sa akika, naginan so pesumbeliin ko ikapitugawi kuwaya makna niyan na kimbo at anak umurya tao. Aya makna niyan na 2 timan kambing si iku mama, na 1 timan kambing si iku bubay. Ginan pembetuan sa akika. Nah, kailangan na mapakasunggietan wanan. Bida suwaki ka aguswa yung anin na kakurban. Nah, so kakurban na aya syarat yan na paganay na antaku na min bahimatil an'am. Aya makna niyan na mapadasi kung mga pangangayaman abinatang. Ay pupugimin niyan saya, pipikir niyan saya, mga pangangayaman abinatang na unta, sapi, agu, aya makna niyan na kambing. Nagyang kaya sapi na makasusulod siya so karabaw. Makasusul siya suwaya makna niya na karabaw. Balagi, sukatong gusiron mang musa sakat na so karabaw na makasusul siya kaniyan siya ikwaya makna niya na anto na iba na sapi. Na, aya mi aluy tanong, aya makalalabi siya, kagi na mi aluy tanong na sukambing o. Riba to. Aya makalalabi na suwaya makna niya na unta. Aya makalalabi, aya makna niya na pakurbanan na unta. Urian yan, nasuwaya makna niyan na sapi, urian yan na sukmanso, anto na iba na kambing. Gina ni kapakatutunog yan o. Paganeron na unta, ikadua na sapi, ikatalo na, aya makna niyan na kambing. Gina ni kapakatutunog yan ako kapakalalbin yan. We, nakagida unta tanong, kapakay so sapi. Kapakay, aya makna niyan na makatutunog na giyang kaya sapi. Nagyang ko tuwa kabasa ko, so karabaw na makasusulod ko sapi. Kapakaya kurbanan suwaya makna niya na karabaw. Kapakaya kurbanan suwaya makna niya na karabaw. Na, susati man akambing, na aya makakurbanon na sakataw amama, may praraksyen suwaya makna niya na pamilya niyan. Sagyang kung tuwa kakurban niya upama, may kurban sa sati man akambing, na mini praksyen na miya kakurban pan si karomanian sa mga muryataw niyan. Si imam bukwaya, giyang kutwa kambing, giyang kutwa sapi, na aya makapkurbanon na 7 kataw. Giyang kutwa mambu 7 kataw, mga mama, aya makna niya na kurbanon, na may praraksidan sa mga pamileran. Lagi danan mamusuaya makna niya na unta. Giyan aya paganay syarat, kung kakurban, na paganeron na, mapadasi kung mga pangayaman na abinatang. Aginan so sapi, unta, agwaya makna niya na kambing. Ikadua, asyarat kuwaya makna niya nakakurban na bulugos sin al-mu'tabaratu syar'an. Al-mu'tabarati syar'an. Aya makna niya na misampay ku idad at yaman ng Islam. Aya makna niya na makaidad su sapi, makaidad su aya makna niya na unta, makaidad su anto na iniba na kambing. Giyanan aya makna niya na ikadua syarat. Na aya idad o unta na 5 ragun, akapakaya kurban. Makaidad sa unta sa 5 ragun na kapakay nito a kurban. Sa mamuso sapi na aya idad yan, saka kapakay niya na kurbanan na 2 ragun. 2 ragun na idad yan. Gitu kapakaya kurbanan. Sa mamuso aya makna niyan na kambing na aya idad yan kapakaya kurban na namulan. Namulan na idad yan na kapakay aya makna niyan na kurbanan. Ginani pinakaminos aya makna niyan na anto na iba na kapkurbanon.
Gina ni ikadua, aya makna ni na syarat. Ikatluwa syarat ku ka kurban na as-salamatu minal uyubil mani'ah minal ijza'. Fala yujzi'u fil udhiyati siwa salima min kulli naqsin fi khilqatiha. Aya makna niyan na mabalui subinatang ada banian paawing. Ada banian paawing, agiang kutua paawing yan upama na aya makna niyan na kipaawing udi na kesababan sa dinian kaketarima. Aya lagi di upama na kesakit. Minyakaraya gap kesakit upama agiang kutua pangayaman dikepakai aya makna niyan na kurban. Udi na di maka timpang agiang kutua kuan upama na pangayaman na kami alapo dikepakai aya makna niyan na kurban. Udi na antunin iba na miyaro patagiang kutua skinian tiada anu pamasaw takagiang kutua tulanian na diyu tu aya makna niyan na antunin iba na diyu tu aya makna niyan na kepakai kurban. Diyu tu kepakai aya makna niyan na kurban. Pedum penagiang kutua cigitan wa aura ayat tirung na aura ayat tirung na aura ating mana yung mga kuan yang kana na aura naginan sutigitan wa bilig itataw na buat na bilig pangangayam mga lagi danan. Ikapat asyarat kuwaya makna niyan na kakurban na antakuna fi waqti dzabah. Aya kasumbuli aon na siiku waktu wakap kurban. Siiku rasa kap kurban. Na aya ka kurban na ipuno siku kasumbayang iron sa Idul Adha na taman siku talugawi iku urianian. Talugawi siku urianian. Agito sutigtan wa ayyamut tasyriq. Aya pamarupano to na iman to nabuka misumbayang tanong pamakagya sa Idul Adha. Nagyuto so gawi iya Idul Adha. Na ayat talugawi ko urianian nang bilang kasi ko mapita upama na paganay ikadua gawi ikatalo gawi giyutwilas tayo makna niyan nakapanumbuli sa kurban. Giyutwilas nakapanumbuli sa kurban. So kasumbuli ako kurban na udi mi pantag si sagyang kanan amasan yan na diterimaan suway makna niyan na kurbantan. Giyutwi sa papapitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigin naman dha'a qabla as-salah. Saan natin sa kurban, siya ko daw panakasumbayangi. Ating mana yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama dhabaha li nafsi. Na aya kaya pakapanumbuli iyan na pantagbo ko ginawa niyan. Daw tumapado pa sa kurban. Daw maka kurban. Kapama na ayaw to, kaya pakapanumbuli iyan, na asar ka makakan. Wait na daw tumapado ko ay makna niyan na pakurbanin. Wa man dhabaha ba'da as-salah. Nasampa na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa manumbuli. Siku urian o kasumbayangiron fakad tamma nusukuhu na sabnar miyaka kurban sa kanian at tigma na iyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asaba sunnatal muslimin nagumiya atudian su sunna o mga muslim miyaka atud siku sunna waya maana niya na mga muslim ayang mana na suka kurban na di kepakai suka kurban siku daw panakasumbayangi di kepakai suka kurban siku daw panakasumbayangi. Ikadua, nami aloy tanong si sagyang kanan asyarat, aya makna niyan na antunin iba na giyang kuto mga pangayaman sumbaliin unta sapi agu aya makna niyan na kambing. Na sumangalok tanuguan ni natigira na kepakai kurban sumanok na dito kepakai. Daanan maaloy sisa dalil agyang kanan amanok ubas sa kanyan aya makna niyan na kepakai antunin iba na kurbanan. Ayabu mi aloy nagyang kanana miyang aloy si sagyang kanana dalil na sumamuso karabaw na inuto miya pa si sagyang kanana ayam ana niya na sapi kamiyang pungsan sa mga ulama. Miya gayon na yung silan sa sukarabaw na padsakan yan kuwaya maanay na kalasya antunin iba na sapi. Pada penakaturo Nabi sallallahu alaihi wasallam na tingin na la yadbahanna ahadun hatta yusalli. Dia tingin mana yung Nabi sallallahu alaihi wasallam penumbeli sa korban su isa ataw taman sa di makasumbayang. Dia tu karina sa aya makna niya na aya ka kurban na si iku urian o aya makna niya nakasumbayang iron. Kailangan aya makna niya na
makaukit tanusan si iku kapsumbuli at tanong si iku yang makna niyan na mga kurban tanong. Na, so kakurban, na ayat tinudan tanuron, na basta makapani at sutaw ap kurban. Berarti na miyakapani at sutaw ap kurban, na andid ni kasa kamudul hijjah. Paganay kudul hijjah. Andid ni kasa kamihan, na di ka pakay uba sa kanyan pagalot, di ka pakay uba panganoko, di ka pakay uba ad na malbat si mga baray bunsi kulawas yan. Taman sa di makakurban. Ayamanan yan. Na umakap ni at ka pagkurban ka. Na ipon din ako kasakam udul hijjah na matitigir ka na ginawang ka ada amalbat kulawas ka. Di ka makapagalot, di ka makapanganoko. Taman sa di ka masumbuli agyang kutwa kurban na ka. Na andin ni ka pa kapasad ka kurban na giyang kutwa di ka kapakay si sagyang kutwa ayam anan yan na antunin iba na kapkurban ka na kapakay na muli-ulaan ka. Aya katurong Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigina idza ra'aytum hilala dhil hijjah wa arada ahadukum an yudahhi falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Pitro Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigina igira at tigina milenyo suulan. Kanyataan sa ikudul hijjah at tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam wa arada ahadukum an yudahi ayam makna niya na mapipikir wisarakan wa kapekurbanian falyumsik an sya'rihi wa adfarihi na dinyan pelebati sa mga bukyan aguswaya makna niya na mga kanukunian. Di ka pa kaya baad na malbat si kung mga lawastan taman sa dita no ayam makna niya na makakurban. Si mamukukap kurban tano na kailangan na ayap pumamiliin tano kop kurban tano na giyang kutwa mapia. Giyang kutwa mapia ap kurban. Aya katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kung so Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya makna niyan na pagkabibayaan niya na di kurban na giyang kutwa amlah. Ayap tiro na amlah na giyang kutwa maputi ibumbul adna misa sa ugo na maitam. Pamana maputi sa kanya ni bumbul si sa lawas na sa mga skin yan upama na mga itami bumbul. Ginangunip kabibayaan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam inian kurbanan igira mi kurban so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sub kurbanan na kailangan apa kanun sub kurban. Beratnya na mi kurban kana kung kasagian ko tapi kurban ka. Dito ko niya makna niyan na kala yan ibalas. Giyuti Peter wallahu ta'ala at tigin man na iya fakulu minha tigman na wallah fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Aya makna niya na kang kanurun at tigman na wallah na agupamaga na aniyo si ekudumiyapay ayap tiro na dumiyapay nagyang kutwa di pa karaw mamangni upama na giyuti tiro na dumiyapay pamaganaan ni watigin man ekonomiya pay wal mu'tar nawiyang kutwa maana niya na makakikinanglan kadzalika sakharna lakum na lagid man utwa tigwalla kaya pakapus yun utamir kanoron la'allakum tashkurun kaangkano makapanalamat la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum din kisampay kwalla so mga sapu iyan di kisampay kwalla so mga sapu iyan agu so mga aya ruguyan uguid na aya kisampay ko Allah Ta'ala na giyang kutwa takwa giyang kutwa aya maana niyan nakapangunutan asisi ko mga puso tanong sisi ko mga ginawa tanong aya maana niyan na kailangan na giyang kutwa kap kurban tanong na pungunutan tanong ko Allah nagupagi kilas tanong si ko Allah kanaba ya kap kurban tanong pamana kanaba tanong peki lele na si ko mga tao na nagyuto itiri maano wallah si ko aya maana niyan na anto na iba na kap kurban tanong. Sip man si sagyang kutwa kasumbuli at tanuron na aya pasumbuli inun aya pembeti anun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na api antunad ni sumbuliin na ayam beti anun na su bismillah kailangan na mabeti anso bismillah agito pituro Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigiya na tigina si sagyang kutwa kasumbuli si sagyang kutwa ayam na niyan na kambing na iniru pa mga sahaba agiyang kutwa ayama na niyan na pinggulaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam biyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bismillahi wallahu akbar ginan ayama na niyan na
betiaan si ikwaya makna niyan na kakurban agian kana na bismillahi wallahu akbar ginan pembetian kepakai isumpat kau na Allahumma minka walaka wa an Muhammadin wa ummatihi Allahumma minka walaka wa an Muhammadin wa ummatihi. Pada pernah miapan itulah pembetian Nabi sallallahu alaihi wasallam natigina bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Yenano pada nan si pembetian bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ginan pada ku mga dua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah si sagiang kotwa kasumbeli aku kambing. Sunnah apa kasanguran sa kanian sa kiblat. Ay may kasumbeli no pa man sipa kasangura sa kiblat. Ibarat nagi kiblat tano na sepa kasangura pa masuk kambing. Si sagiang kotwa kapetungatan ron kasumbeli tano na pa kasanguran sa kiblat. Nagusumambuso sumbeli na sunnah ayam ananian na pakasangurian kakasungurian sa kiblat. Nah, si sagiang kutwa kasumbuli at tanoron, na kailangan na papipi ang tano so kasumbuli at tanoron. Pakadeke ang tano, agiang kutwa kambing, nagusagiang kutwa kasumbuli at tanoron, na ayama na niyan na pumakagarangan tano so isumbuli tanoron. Pakagarangan tano agiang kutwa isumbuli tanoron. Kaan si Randi kesakiti. Ani Randi kegedam agiang kutwa, ayama na niyan na kasumbuli akiran. Bitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam atigiya na inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Matanas wallahu ta'ala na ini suguyan sukapi piya isi ikulangwan taman. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Igira miya mumunuan kanu na piya ini sukang bunuon. Gitu suka kita so. Na ini mano to kami kasila uto na ikita so pa ma. Nakagi ikita sa kaniya na kanabab subra iya giyang kutwa kang bunuon. Baibarat na miya kapatayo pa ma na subra anak agiang kutwa ini kini yan sa agiang kutwa pinggulaulan yan. Di, piya anak kau to. Agiang kutwa ayam na nakambuno ang kaun. Wa idha dabahtum fa ahsinu dhibahata. Naguigira at tigma na iyo Nabi sallallahu alaihi wasallam mianong balikano na piya ini yung so ayam na niyan na sumbuli inyo. Waliyuhidda ahadukum syafratahu. Napakagaranga o isar kano sugulatian. Wal yurih dhabihatahu nagupakadkeun yan suaya makna niyan na sumbeli inian. Gina ni sugun nakatanu Nabi sallallahu alaihi wasallam pakagarangan sugulat nagwaya makna na pakadkeun so anton na iba na aya makna niyan na sumbeliin. Nah, ikadua na yang kutwa sumbeliin upama yang kutwa sumbeliin aya makna niyan na pangangayaman abinatang na igira sumbeli na kagiang kutway saun na di ka pakilay ko pedian. Makna niya na sumbeli na ka na awatang ka sa giyang kutwa pedian. Dingon pakilay na giyang kutwa ay makna niya na kasumbeli sa giyang kutwa pedian. Kapsibutin niya no to. Katawan niya no to. Agiyang kutwa kasumbeli aun na giyutoy makna niya na kailangan pagkawaton si sa giyang kutwa masa ay makna niya na kasumbeli aun. Ginan pwede ko penanggilaan tanong kuwaya makna niya na Antonin iba na kakurban. Adna pakaiso mga tao at tigila na ibarat na sumiyatay kapakaya pakakurbanan. Ibarat yan na miyawapat sa kanyan. May kurban na tao iman to. Na ayama na niyan na pakapkurban na miyagiyang kuta miyawapat. Na so kapakurban na kumiyatay na kanabanan pa sa sugun ng Nabi. Danan gulaw-law Nabi. Ugay idnaw pa makakurban so tao. Na ayama na niyan na mi praraksi na giyang kuta miyawapat. Barat yan na mi kurban ka. Nakapakay puniniat nakapadigaw na giyang kutwa ayama na niyan na miyawapat. Uwi na ubang kas kanyan pakapkurban na sarili niyan na kanabaanan padasaukit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanabaanan ayama na niyan na Antonin iba na danan manggululaw Nabi sallallahu alaihi wasallam abadi su Nabi sallallahu alaihi wasallam na piyatayan sa wata, piyatayan sa kanyan sa karuma, na upama kagyanan na padanan sa suguan na kagyan mawapat so Khadijah na kapakaya ikurban ng Nabi. Ugi na dang gulaw-law Nabi uban yan pakakurban na so Khadijah, dan yan gulaw-law uban yan pakakurban na so mga watayan, dan yan gulaw-law
uban yan pakakurban na suwaya makna niyan na mga paduku pamilya niyan. Nah, upama kaya makna niyan na pedanan, saya makna niyan na suguan, nang gulaw nanan o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay kurban na sa mga uyag-uyag, na makakurban silan, na miprarak silan nun agiyang kotoa, ay makna niyan na pamiliran. Nagyanan, suwaya makna niyan na makapantag, si isagyang kaya o sayan ko kakurban. Ay pa kayo sa panapad. Kapakaya para sa kakurban. Ibarat yan na kateo pinakakan nagikurban akan. Na dito kapakay. Kailangan sob kurbanan na ayamanan yan na mapakamuaya na kaagi ang kutuwa antunin iba na kurban na ka. Ibarat yan na kambing na kailangan na makuwang kaagi ang kutuwa kambing. O di na sapi na kailangan na makuwang kaagi ang kutuwa sapi. O di na ayamanan yan na unta, na kagidabatan unta. Kailangan na makamuaya na ang kutuwa kurban. Di ka pa kaya para sanso antunin iba na kurban. Di ka pa kaya para sanso ay maanan yan na antunin iba na kurban. Nagusun na aso pakurban na sa kanyan isumbuli sa giyang kutap kurban niyan. Gitu isunnaw. Ay maanan yan na sob kurban na sunna asumbuli niya na giyang kutap kurban niyan. Kanaba niyan ay maanan yan na pumuyon. Na sumamuso ka kurban, na di ka pa kaya bang kasukayin sa kurban na ka. Ibarat yan na miya ka kurban ka, na tika nakagiyas kay sumiyumbulisan na ibigay ka ulo niya nanan. Di ka pa kayo bang utubaloy asukay. Sagiyan ko tuwaya maanan yan na miyugupra ka. Kagiyas sa kurban, na ayamaan niyan na antunin iba na para buto si ikwallah, ayamaan niyan na ipumumagayin ka to, nagwayamaan niyan na ipumaganang ka si kukikaragnan, nagukang kaon. Dito ayamaan niyan na ikidia si sagyang kanan aka kurban. Wallahu a'lam. Wa hadha wa sallallahu wa sallama ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.